Parlak hakawai kaleong kacing yadai kabadap da kacing kemen. Hanrai hakawai pat kaleong kadron kacing set kala kabas niutam. Uketan Agarwal ubadang arp henrius nem karta bat ubalong usamla ubatrai. Ulalait shalok lo hagat fort bat kasamla kabalatmu ban long kakurim jong ban lek kemen ya kasngi kha jongka. Hanrai kimwan pai shu baro arngut bat lai shem tang ya kamet jong ukitan. Kabahap hapok kacaka kabajeliu hadu kumba saus pa afit ai. Nangkong kipulit kilangait ba kadai kacing jia aksiden hanrai hadin kacing to kit kabapnia lapau ba kanai kadai kacing peniap kabalapan krek ba. Pat palat ar hajar teliki phone call pat ar spa lai phopra kanta kacing ya keren ban pen krek ya kacing peniap. Kanai kacing ya thu khana pasisa jong ukitan Agarwal. Ukitan Agarwal usong haku henje punai. Kalong ying jong katrai hakakam business langba ka success group. Bat mauru ulong kum director hakata ka business. Bat hakajing pulai ula pendep ya ka master degree hakawai ka school ba. Bat ha upanai rempang jong usnem arjar ar pehenriu. La penlong ya kajing ya tekten jong bat ka sia khoyal. Kilong ying jong kini arngut kilaya tip. Labun theusnem bat labu ya kacing ya syong kurim ha unai weng jong usnem arjar ar pehenriu kat babaro kidang ya kemen kasia kadon rakawai pat kacing ya dai kebarai kasia kabadang ar phosnem karta kalaya ij ya ucitan chaudhry uba ar pho arsnem karta kilaya kendu ha ka diwali party bat nang nei kacing ya dai jongki kelas dang hanrai kalaburai na kiba haying jongka. Kat kum kacing ya thu jong kipulit. Ha kiriu benai kasia bat usitan. Kilaya phone mar keleng hadu ar hajar sausen. Bat kilaya keren hadu ar spa lai phopra kanta. Kasia kam kwa ban ya syong kurim bat ukitan Agarwal. Hanrai namar kacing penbor jong kalong ying. Bat kamla ban kanta ya kanai. Kumta kilarai ban penkutno ia kacing im ukitan bat ha kalai phewei tarik ucemang song usnem arajar ar phehunriu kasia kalaya lam ya ukitan shalo hagat fort hangta lakano bakala persyang ban penhab yu hanrai ukitan ulayo abat ya ka klaurid bat ulalaj im hangta bat kasia kalaong baka pentu ya namar baka layo ip ya upsen hangta ukitan uladon kacing ar taten hanrai syum la perkat bakan le kumta. Pat ha kariu tarik uceliu kasia kalaburai ya ka pasport jong ukitan Agarwal pan pentu ya ka Bali trip pat haden kato ka nesngi kasia kalakwa man lej biong shaloha gatford lakano bakanai kalong sakasen ka baar ban persyang peniap ya hanrai udang laj imhi. Bat ha ka kap pratrik uceliu ha ka porman step ukitan Agarwal ulalait syau ya kasia bat kila lait lang shaloha gatford ban lek kemen ya ka bat te jongka ha ka juga por usitan chaudhry ulania askotar kumba khandai pho kilometer ban poi sya kanai ka jaka laong ba syum la sim kali namar ukwa ban lait na kitul kamera wat ha kasngi ka bashiru upong ya ka hodi ban tap ya ka turkmat jong kat ba kidang don haford lakano bakasia bat usitan chaudhry kelaya kendu ha ka kefi bat pendep ya kacing temu jongki bat kila jet ya kacaka kabadon marjan kabadon ka krem kabajeliu bha anda ukitan Agarwal bat kasia kila poi hangta lakano bakasia kala aidak ra kabas pensange bante ya kicuti jongka ha kata kapor usitan chaudhry ulami ba lakano ba ulapan klem ya ukitan Agarwal sya ka krem kabajeliu bha haden kanai kasia kala kerpak jingerap bat kalaong ba ukitan ula slip kat ba udang simdur bat baro kilangait ba kadai tang ka aksiden hanrai kipulit kem syum lapan kutang hangta ki CCTV kila peni badron uwai ubriu ba phong hodi uba bot ya kasia bat ki call record WhatsApp message bat ki location data kila penpau ya kacing ya dai jong kasia bat usitan chaudhry kipulit kila let biong syaka crime scene pan penlong reconstruction ban sneu thu kumno ka jingjia kalajia bat haden ka jing to kit ka babnia la kem ya kasia goyal bat ya usitan chaudhry halor ka jing keno peniap briu
Parlok kanai kacing ja kapeni ba kacing set kala bat kacing yadai kebarai kala ban wan ra ya kacing snyusi. Kalong ying jong ukitan agarwal hadu menta kadang snyusi jur. Bat kamla ban ngait ba kasamla kabakilat mu ban pedeyang kum ka kun kala sya kano ha kanai ka kes. Bat kacing to okit bat ka any kidang yad chakmat bat karai kabakat du kan syong hat kisaki bat kicing lap jong ka ying bisar. Tangkum tahi perlok ngan penkut ya kanai ka video. Data pisnyu tenat ya kanai ka true crime story. Subscribe ya kanai ka channel.